بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اختفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hormatly cemaat, bugünkü Cuma hutbasının teması Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat aytuunun fazileti. Faydası, anın tasiri, mаңызы, anın soğubu, anın sırları jana kasiyetleri jönünde. Andıktan men temany ata-enеңizdi Peygamber menen tanıştırgınız kelebe, anda Peygamberge salavat aytın. Salavat aytu Peygamberge. Ata-enege mıқты kızmat kılуу menen soo birдей. Bul degeni Peygamberge salavat aytu, ata-enege kızmat kılуу. Azыр эми mına bul sabak görüp atkandar, күбө болуп аткандар, угуп аткандардын балким көпчүлүгүнүн ата-энелери кара жер астында ардактуу эс алууда. Ошолорду дагы Peygamberge tanıtыңыз келсе, анда тынбай Peygamberge salavat aytın. Salavat жөнүндө ого эле көп мисалы сабактарды өттүк да. Ар кандай темада өттүк. Салаваттын фазилети дедик, аркы дедик, берки дедик. Мен бүгүн ата-энеңизди Peygamber менен тааныштырыңыз келеби? Анда Peygamberge salavat aytın. Allah өзү Peygamberge salavat aytарын, мээримин төгөрүн баяндап, аны менен эле тем болбостон Allah өзү бизди салаватка чакырды. Peygamberge salavat aytууга буйурду. Кана бир угуп көрүң. Estağfurullah billah. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Şu жерге чейин болуп турсун. İnnallâhe ve melâiketehu. Allah özü, perişteler dağı Peygamberge salavat joldoşot. Salavat joldoşot dedi. Allah özü Peygamberge salavat joldodu. Allah'tın Peygamberge bolgon salavatı al emni dese, meerimi, Allah'tın meerimi, özünün meerimin daim tөгүp turadi. Periştelerden Peygamberge bolgon salavatı emni dese, perişteler daim Peygamberge dua kılıp duruşat. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Sadakallahul azim. Andıktan deydi. Ey imandılar. Siler de Peygamberge salavat jana salam joldoğula dedi. Allah özü Peygamberimizge salavat joldoп atadi. Perişteler Peygamberimizge salavat aytып atadi. Andıktan siler dagı ey imandılar Peygamberge salavat jana salam joldoğula dedi. Peygamberge salavatты imandılar aytaladı. İmanı tololor, imanı titirep içine gozgolup kalgandar Peygamberge salavat aytalaşat. Salavat aytuda çorkoktuk kılgandar, jalkooluk kılgandar, salavatты togotbogondordun жүрөгөндөгү imanından күмөн var. Эми ушул ayat. Allah öz ayatında Peygamberge Allah özü salavat joldoyt degенден баштап ойлонуш керек. Allah Peygamberge özü öz meerimin төгүп атса, анан периштелер Peygamberge salavat joldoп атса, неге мен ушул эң мыкты коомдун катарына кошула албайм деп инсан ойлонуш керек. Peygamberge salavat aytuуда Peygamber биздин салаватка муктаж эмес, ушуну бир билиң. Peygamberge salavat aytuуда Peygamber биздин салаватыбызга муктаж эмес. Peygamberge salavat aytuуда Allah'tın meerimine biz muhtажбыз. Анткени Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem "Men salla aleyye salaten vahideten sallallahu aleyhi aşara salavatin ve huttat anhu aşru khati'atin ve rufi'at lehu aşru derecatin." Sadaka Resulullah.
Kim maga bir ele jolu salavat aytsa deydi. Allahumma salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid dep birle jolu salavat aytsa, Rabbim al ümmetime 10 jolu özünün mehrimin töküp jadırat. Men paygambarga bir jolu salavat aytуу menen Allah'tın mehrimine 10 jolu çömülem. Men muhtajmın salavat aytууga. Paygambar emes. Men muhtajmın. 10 jolu Allah'tın mehrimine çömülem. Ve huttada anhu 10 hatiat. Paygambarga salavat bir jolu salavat aytkan adamdın 10 günösü juulat. Ve rufiat lehu 10 derajat. 5'te atayın Paygambarga salavat aytkan insanga arnalıp 10 daraja kötörülöt. Bir salavatыңызга 10 daraja. Emi 100 salavatыңызга kança daraja kötörülüp atat? Andıktan Paygambar muhtaç emes buna. Men muhtajmın, biz muhtajbız. Bирок bir neseni eske alış gerek. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ragima anfu raculin zukirtu indehu felem yusalli aleyye. Bir adam öte kor bolsun, uşunçalık osol bolsun. Bul degen, ragima degen, uşunçalık bir kedey, jakır bolup, korda olup kalsın, deyt Peygamber. Menin ısımım atalgan jerde, menin Muhammed degen ısımımdı uğarı menen salavat joldoboy koygon insan, uşunçalık kor bolsun dünyede dedi. Andıktan Peygamber'in ısımı atalgan jerde Allahumma salli ala Muhammed cevap bolsa sallallahu aleyhi ve sellem dep turuunun özü çoң fazilet. Uşintip aytıp koyuu menen Allah'ın 10 jolu mehrimine çömülüp 10 günüңүz keçirilip 5'ten 10 daraja kayra kötörülüp atat. Aksakallar, emi андай aksakallar seyrek kaldı. Ova. Öte az kaldı. Men körüp kaldım, başkalar da körüp kalgan boluş gerek. Azır aytsam esteyizler. Kebir aksakallar var. Azır oşolorun jolun joldop, kebirkiler uşunu adat kılıp kelatat. Sizge salam berip, assalamu aleykum dep salam beret dağı, siz menen uçuraşarda Allahumma salli ala Muhammed dep kol alıp uçuraşat. Je Allahumma salli ala Muhammed dep kucaktaşıp uçuraşat. Görgön belengizler uşunday aksakallarda. Uşunday ustazlar öttü, uşunday aksakallar öttü, uşunday mıқты karıyalar öttü. Aların uşul jolu joldonbay kaldı. Salavat dağı kaysıl jerde aytılsın dese, sonra musulman menen uçuraşarda, jana anı menen kayırlaşarda dağı söz türde Peygamberga salavat aytılsın dep atat. Subhanallah. Kanday sonun uçur, kanday sonun mezgil. Bizde körünböysün goy, 100 so'm kokşop, körünböysün goy, $100 kokşop, kayakta jürösün 100 euro kokşop degen sözler çıgat da. Oşonun orduna dep atat. Kayakta bir beker söz, arıgattap su geçibegen sözleri süylebey, Allahumma salli ala Muhammed desen deyt. Senden salavat uqqan insan dağı salavat esine düşüre koyup aytsın. Anın dağı Allah'tın mehrimine 10 jolu çömülüsüne sen sebepçi bol. Kale sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz mınday dedi. Ma celese kavmun meclise thumme teferraku ve lem yedkurullah ve lem yusallu alen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. İlla kana aleyhim min Allahi tiyarah in şa'e azzebehum ve in şa'e gafara lehum sadaka Resulullah. Peygamberimiz aytdı. Kaysi bir cemaat joluguşsa, oturuşsa, keyin olturup alışıp, beker pozduk kılıp süyleşip, anan turup, kağınıp, silkinip, meyli tamak tanıştı, meyli emne kılıştı aytıyor. İş jasaştı mı, kat yazıştı mı, emne kılsa kılsın. Turup dağı kayrılaşarda, velem yedkurullah, Allah'tı zikir kılışpasa, Peygamberga salavat aytışpay ele, kağınıp silkini öyle makul dağı joluguşabız dep çıkıp ketişse, illa kana aleyhim min Allahi tira, Allah taraftan alarga
ушундай бир жоготуу келет. Алардын ушул отурушунун өзү ушунчалык бекер поз, жоготуу, аклагын жоготуу, жакшы иштерин жоготуу, жакшы соопторун жоготуу мажлис болуп эсептелет. Инша азамхум ва инша гафара лахум. Аллах кааласа аларды азаптайт кыяматта, кааласа кечирет. Алланын укугу деп атат. Ошол себептен досторуңар менен жолукканда дагы ассаламу алейкум дегенден кийин Аллахумма салли аля Мухаммад деп кол узаткыла. Ассаламу алейкум деп кайрлашып атканда дагы Аллахумма салли аля Мухаммад деп салаватты бир айтып эске салып койгула. Кала ахадус салихин, салафус салихин, сахаба, табииндердин бирөөсү. As-salatu ala nabiy sallallahu aleyhi ve sellem min birril valideyn. Пайгамбарга салават айтуу атенеге кызмат кылуунун өзү. Пайгамбарга салават айтуу бул атенеге кызмат кылып, алардын алкышына ээ болуп, алардын батасын алгандын өзү. Фақила лаху ва кайфа хада? Ага суроо узатышты. Кантип эле пайгамбарга салават айтсак, биз атенебизди ыраазы кылган болобуз. Пайгамбарга салават айтсак, алардын алкышын алган болобуз. Кал: لأن الملائكة تبلغ سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم فتقول سلم عليك فلان ابن فلان. Siz salavat ayttыңыз. Siz salavat ayttыңыз пайгамбарыбызга. Сиздин айткан салаватыңызды пайгамбарга алып, өзүндөй кылып жеткире турган Аллах тараптан өкүл болуп жөнөтүлгөн бир периште бар. Ал улам жеткирип турат. Я Расулаллах, сизге баланчынын уулу баланча, баланчанын кызы баланча салават айтты деп, сиздин ысымыңыз аталардан мурда атаңыздын ысымы аталат. Небе кайтыш болуп кеткен атаңыз менен апаңыз жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тааныштыгы бар. Эгерде сиз ата-энеңизди пайгамбарга тааныштырам десеңиз, анда пайгамбарга салаватты көбүрөөк айтың. Эгерде салих перзент болсоңуз, анда сиз көбүрөөк перзент айта аласыз. Эгерде сиздин жүрөгүңүздө ыйман толуп ташып турса, анда сиз пайгамбарга салават айтуу менен жашай аласыз. Бул жөнүндө пайгамбар эмне дейт? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: "Ма мин ахадин юсаллим алейя İlla raddallahu aleyye ruhi hatta arudda aleyhisselam." Sadaka Rasulullah. Kaysi bir menin ümmetim, meyli erkek bolsun, meyli ayal bolsun, maga salavat, salam aytıp joldoy turgan bolsa, anın salavat salamın maga alıp gelүүчү perişte var ökül kılıngan. Al maga alıp gelip sunuştap, maga mıntıp görsetip beret. Oşol uçurda Allah menin ruhumdu kaytarat. Deneme. Men maga salavat jana salam joldogon ümmetime anın salamına alik alıp жооп kaytaram, bирок ал укпайт болгону. Subhanallah. Пайгамбар менен саламдашам дей турган болсоңуз, салават саламдарды көп айта бериң. Ассалату вассаламу алейка я Расулаллах деп. Пайгамбар менен саламдашып атасыз. Пайгамбардын саламыңызга алик алып атат. Болгону биз укпайбыз. Мындан тышкары эң жакшысы, сиз ата-энеңизди пайгамбарга таанытып атасыз. Ата-энеңиз менен пайгамбарды тааныштырып атасыз. Я Расулаллах, бул менин ата-энем деп. Эчен деген ата-энелер азыр кара жер жаманып, ардактуу эс алууда. Балким ала чала намаздары бар. Алар бир доордо жашашты, намаз кыла албаган, намаз тургуза албаган, орозо тута албаган. Имам Ат-Тахави мындай деп риваят кылып атат. Аннаху قال عبد الله بن عبد الحكم عبد الله ابن عبد الحكم عبد الحكم'дин уулу Abdullah мындай dedi. رأيت الشافعية رضي الله تعالى عنه في المنام. Bir günü men İmam Şafii ötüp ketkenden keyin, vafat etip kaza bolgondan keyin men İmam Şafii'ni tüşümde gördüm. Fekultu ma fa'alallahu bik. Ey imam, şunday bir mıhtı takva, ilimdü, şu müştahit insan eleniz.
Allah sizge qanday mamile qildi deb men tushimda so'radim. Faqala rahimani va ghafara li va zufiftu ila al-janna kama tuzaffu al-arus ila zawjiha. Allah maga shunday merimin töktü, ırayımın jadırdı deysin. Allah menin günölerin barın keçirdi. Alel emes. Kudum toygo göçürülüp bargan insanday Allah meni beyişke şan şököt menen göçürdü. فقلت له ما الذي بلغك هذه المنزل هذه المنزلة aytыңчы ey imam мындай сыйлуу орунга сизди эмне жеткирди кайсыл касиетиңиз кайсыл амалыңыз кайсыл ибадатыңыз жеткирди деп мен түшүмдө сурап атам قال لي بما في آخر كتاب الرسالة من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم Ey Abdullah, bilesin go, özüm yazgan Risale degen kiteptin en akırkı barağına Peygamberga arnap жазып koygan salavatım jetkirdi dep atat. Fakultu lah. Anan men suradım, al kanday salavat ele? Desem, faqala li, maga mıntip, men mıntip yazgan elem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون عن ذكره الغافلون من الرسالة kitabının en ayağına Peygamberdi estep salavat aytkan adamdardın sanınçalık Peygamberdi unutup salavat aytalbay kalgan adamdardın sanınçalık Peygamberga salavat bolsun dep yazgan elem dedi. Uygunup kettim. فلما أصبحت طلبت كتاب الرسالة فوجدت الأمر كما ذكر. Uygunup darule barıp tang namazından son. İmam Eş-Şafii'nin üyünden suranı oturup Er-Risale kitabını surandımda baraktap en ayağını açıp karasam dal menin tüşümde İmam Şafii maga kavar bergen salavat duruptur. Subhanallah. Peygamberga köbürөөк salavat aytalı kagılayınlar. Men bir nese nesingizlerge salgım kelet da. Turkiya mamleketi eçendegen problemalardı, tүйшүктөрдү salavat menen жеңишет da. Бүтүндөй медреселерine, meçitlerine kadresi karız katarı salavattарды bölüp berip koyuşat. Kagılayınlar jamaatыңар menen momунча bir salavat aytkıla, өлкөбүз өнүксүн деп. Bardarçılıkta, bakıvat turmuşta, beypil, tınç, kırсыктан tышкары жашайлы деп ушинтип жума сайын, күн сайын, ай сайын жыйынтыгын чыгарып салават айтып турушат, жарышып. Салават айтылган жерде өнүгүү бар, өсүү бар, ийгилик бар жана береке бар. Аятка дагы бир жолу кайрылгым келип атат. Астагфируллах. Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан набий. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم Allah özü anın perişteleri peygamberge salavat joldodu dep atat. Allah özü jönde aytып atat. Bul ayatan alına turgan mani. فكأنه قال جل وتعالى عبدي قد أعلمتك أني أصلي على محمد حبيب وملائكتي تصلي عليه. Ey bendem men özümdün jaratkan, jönötkön peygamberime salavat aytып atam. Periştelerim dagı meni ızaattap peygamberge salavat joldoп atat. A sen insan katары en mıktı periştelerin toğuna tengel albaysın mı? Özüңdün tүйшүгүң çeçiliş üçün dagı peygamberge salavat ayt da. Antkeni salavatты imandular gana joldoy alat. Salavatты imandular gana aytalat. Antkeni ayattın başında ya eyyühellezine ey imandular dedi. Ya eyyühennas ey adamlar degen yok. Ya eyyühennas degende munafikler de girip ketetiler. Munafikler de girip ketetiler, iki yüzdüler. Olku solku жүрgөндөр. Salavatты imandular peygamberge aytalat. Şunu bir bilgile. Kimeňerдин tiliňer salavatga maş bolsa, erkin aytalsa, daim salavatsız yaşay albasa, sүйüne bergile al imandu eken. Biz muazzin azan aytıp jatkanda köpçülügüz mani bere berbeýiz. Al
Allahu akbar дегенде аны ээрчип ушул сөздөрдү кайталашыбыз керек. Айтып бүтүү менен Джелле Джелалух деп кайталап турушубуз керек. Ар бир аяттын өзүн, ар бир сөздүн өзүн кайталап турушубуз керек. Андыктан пайгамбарыбыз "Ида сами'тумул муаззин факулу мисла ма якул." Азанчынын айтып жатканын уксаңар азанды, өзүнө кылып аркасынан ээрчип кайталагыла. "Сумма саллу алейя." Мага салават айткыла. "Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах." дегенге келгенде салават айткыла. Ушул сөздү кайталап туруп салават айткыла. "Фа иннаху ман салла алейя салатан саллаллаху алейхи биха 10." Анткени ким мага бир жолу салават айтса, Раббим ал үммөтүмө 10 жолу мээримин төгүп жадырат дейт. "Сумма саллаллаху лил васила." Азандын эң аягында Аллахтан, Раббимден мага василаны сурап бергиле. Азандын дуасын айтып жатат. "Аллахумма рабба хадихи д-да'вати т-тамма вас-салати л-қаима, ати Мухаммадан ил-васила." Раббим, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга василаны бергин. Раббим, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга василаны бергин. Васила ушундай бир орун, ал орунга менден башка эч ким татыктуу боло албайт деди пайгамбарыбыз. Азандан кийин ушул дуаны көбүрөөк айт. Ал өзүң үчүн деп атат пайгамбар. Мага ушуну сурап берип кое бер, ушу василаны Раббимден. Суранычың өзүңдүн пайдаңа. فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. Бұл васила силер Раббимден мага сурап берип жаткан васила, ал бейиштеги бир орун. Ал орунга мен гана татыктуумун деп үмүттөнөм, мага сурап бер. فمن سأل الله للوسيلة حلت عليه الشفاعة. Ким Раббимден мага азан айтылып бүткөндөн кийин ушул азандын дуасын айтып, "Ати Мухаммаданил васила." Пайгамбарыбызга Раббим василаны бер деп эле ушинтип кайталап айтса, кыяматта мен ошол үммөтүмдү шафаат кылып бейишке киргизе алам деди. Субханаллах. Жана башында айткандай, салават, менин салаватыма пайгамбар муктаж эмес. Пайгамбарга салават айтып, күнөөмдүн кечирилиши үчүн, даражамдын бийиктеши үчүн, дуаларымдын кабыл болушу үчүн, кыяматта пайгамбар шафаатына илешишим үчүн мен муктажмын салаватка. Сиз муктажсыз, барыбыз муктажбыз. Бир киши пайгамбардын мешитине кирип келди. Дароо намазын окуду. Ал намазында дуа кылып атат. Бирок пайгамбарга салават айтпай дуасын бүтүрдү. Ал чыга берерде пайгамбар "Ажила хада", мунол бираз шашып кетти да. Бираз шашып кетти да мунол. Деди. Сумма дааху, кийин чакырды. Кел бери. Фaqala lahu aw li ghayrihi. Хадисти риваят кылып аткан, ошол жерде күмөнсүрөп, пайгамбар ошону өзүнө түз айтты же башка бирөө аркылуу жеткизип айтып айтты. "Ида салла ахадукум фальябда битахмидиллах ва сана алейхи, сумма льюсалли аля ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям, сумма льяд'у бa'ду бима ша." Садака Расулуллах. Пайгамбар айтты. Эгерде араңардан кимдир бирөө намаз тургузса, же бир жакшы ишти баштаса, же дуа кылган атса, алгач Аллахка мактуу айтсын. Алгач Аллахка мактуу айтсын. Кантип? Алхамдулиллахи алхамдулиллах. Алхамдулиллахи раббил аламин деп Аллахты даңазаласын. Андан кийин мага саламат жолдосун. Андан кийин каалаган жакшы нерселердин баарын сурансын. Тилеги, дуасы сөз түрдө кабыл болуп, максаты орундалат деди. Аллаху акбар. Кылган дуаларыбыздын кабыл болбогонун өзүбүз сезип туюп, эмнеге эле кабыл болбой атат дей беребиз. Кемчилдик өзүбүздөн, пайгамбарга салават айта албай атабыз. Айтсак да тез айтабыз тилибиздин учунда. Бизде ушундай адат бар. Намаз окуп бүткөндөн кийин тасбих айтабыз. Анан адатка айланып калган эми ушу баарыбыз Алланын мээримине чөмүлөлү, бир Куран окуп дуа кылып коелу, Алланын кечиримине ушул арзып калсак ажып эмес деп. Анан салават айтабыз. Ушундай бир ашыгып турабыз. Иле деген үндөр чыгат да. Иле деген үндөр чыгат. Ал деген ал салату вассаламу алейкум, салату вассаламу алейкум. Эмне мынча шашып айтасың дейм да. Шашылык. Ийнесинде ысык келди.
Ошону тез же десе, эмне эле мен тез же деп атасың сен? Өзүм күйгүзүп алайынбы? Токтоп тур, мен шашпай, биягына өткөрүп бир мындай кайф кылып бир чайнап жутайынчы дейсиң да. Шашылык жалык ушул салаваттын кадыры барбы жокпу? Шашпай. Сатуучусуз. Муну канча? Деп бирөө тур. 5 сом деп койсоң, эмне деп атат дейт да. 100 сом, же 1000 сом деп эле болду, сүйлөбөйсүң. Аны мактап бересиң. Бул 1000 сом, Туркияныкы, колдо тигилген. Каякты ким аягына тигип атты эле, ким буту менен тигип атты эле. Колдо тигилген, тигинде мындай брендтердин бүт баарын айтасың. Ушулардын бүт баарын айтканга шашпаган тил неге пайгамбарга салават айтканда шашып калат? Кур'анда бир аят бар, астагфирулла. Мен жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха. Садакаллаху азим. Аллах өзү айтты. Ким бир жакшылык кылса, мен анын жакшылыгына 10 жакшылык менен жооп кайтарам деди. Субханаллах. Кимдир бирөөнүн ишин бүтүрүп койдуңузбу? Аллах сиздин дүниөлүк дагы, ахиреттик дагы бүтпөгөн 10 ишиңизди бүтүрүп берет. Шуну бир билиң. Бизче ушу бүтүргөндөн кийин турабыз да, бир батаңыз берип коесузбу деп. Сөз түрдө ушу бата. Кереги жок бата сурануунун. Жөн эле жасап коюп кете бериң, Аллах сиздин 10 ишиңизди бүтүрөт. Дүниөлүк дагы, ахиреттик дагы бүтпөгөн 10 ишиңизди бүтүрөт. Бул жерде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга айтылган салават жөнүндө кетип атат сөз. Пайгамбарыбыз "Ман салла алейя салатан саллаллаху алейхи биха ашара" садака Расулуллах. Пайгамбар айтты: "Ким мага бир жолу салават айтса, Раббим ал үмметиме 10 жолу салават жолдойт." Бул дегени мээримин жаадырып төгөт. Кимге Аллах өз мээримин жаадырып төксө, аны эч качан азаптабайт, шуну бир билин. Демек, салават айтуунун аркасында күнөөнүн толук кечирилиши бар. Убай ибн Каабтын пайгамбар менен болгон сүйлөшүүсүн эсиңизге салам дагы бир жолу. Убай ибн Кааб мындай дебеди: "Я Расулаллах, инни уксиру сала алейк." Я Расулаллах, сизге ушунчалык көп салават айтам да мен. Факам ажал лак мин салати. Көп айткан салаватымдын ичинен сизге канчасын арнап коеюн да, канчасын өзүм алып калайын деди. Кызык. 1 миллион салават айтып туруп, "Я Расулаллах сизге" деп азыр ушинтип бөлө аласызбы? Бул Убай ибн Кааб жалган сүйлөй албаган инсан пайгамбарга келип, "Өтө көп айтам, бирок ошол айткан салаваттарымдын канчасын сизге арнайын да, канчасын өзүм алып калайын" деди. "Мәшиита." Каалашыңча деди пайгамбар дагы. Унчукан жок. Каалашыңча деди эле. "Ар-рубу 4төн 1-ин сизге берсем, 3 бөлүгү туруп турса болобу менде" деди. Пайгамбар: "Мәшит инзитта фа хуа хайрун лак." Каалашыңча мейли боло берет, бирок көбүрөөгүн арнасаң өзүң үчүн жакшы болот да деди. Субханалла, пайгамбар сөзүнө кулак салың. Көбүрөөгүн арнасаң өзүң үчүн жакшы болот деди. Пайгамбар айткан жок, мага деп. Мен үчүн деген жок, өзүң үчүн жакшы болот. Колто анныс жарымын берейинби дедим. Убай ибн Кааб. Айткан салаваттын жарымын сизге арнап туруп, жарымын өзүм алып калсам болобу? Мәши. Мейли, каалашыңча. Фаинзитте фа хуа хайрун лак. Эгерде көбүрөөгүн арнасаң жакшы болмокта деди. Колто сулесейн 3төн 2син берейин, мейли 1 бөлүгүн өзүм алып калайын я Расулаллах дедим. Мәши. Ва инзитте фа хуа хайрун лак. Боло берет. Бул да жакшы деди пайгамбар. Бирок көбүрөөгүн арнасаң өзүң үчүн жакшы болот деп кайра кайталады. Ошол жерде Убай ибн Кааб, көбүрөөгүн деген сөз бул баарын деген түшүнүк турбайбы? Я Расулаллах. Аджалу лака салати куллаха. Болду, мен эми түшүндүм, мага эми жетти. Айткан салаваттарымдын баарын сизге гана арнадым. Болду. Айткан салаватымдын баарын сизге гана арнадым. Сизге арнам салават айтам. Өзүм эч кандай алып калбайм кымындай. Эми жообун угун. Иден tukfa hammak ve yughfar laka dhanbuk. Sadaqa Rasulullah. Ne bir okumuş mıktız. Men uşul hadisти ушунчалык жакшы көрөм. Ушуну тумар кылып тагынам өзүмө. Салават менен жашайм. Пайгамбар айтты. Мына мага айткан салаватыңдын баарын өзүндөй кылып жолдодуңбу? Болду. Иден tukfa hammak. Бул дүйнөнүн дагы, ахиреттин дагы кайгы капасын Аллах жойду сенден. Бул дүйнөдүк, ахиреттик да проблемаң чечилди деп атат. Ва югфар лака замбук, күнөөң кечирилди.
Allahu akbar. Kaygı, kapa da yok, günah da yok. Özü insandı iki nerse kıynaydı. Dünyanın bu dünyadaki tüyüşük kıynaydı, ahiretteki günahsı kıynaydı. Uşul iki nerse kıynaydı. Uşul ekönü ten joyup, tegizlep, öçürüp koya turgan nerse alem ne? Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e aytılgan salavatlar. Andықтан пайғамбарға салават айту менен жашаң. Кейбіркілер бар. Мен пайғамбарға ушунча салават айтам, ишим оңолуп кетсин, карыздан кутулуп алайын, перзенти болуп калайын, турмушка чыгып кетейин, үйлөнүп алайын, кетейин, келейин, барайын, чыгайын. Салават сиздин жашооңуз болсун. Салават сиздин жашооңузга биротоло чоңуп кирсин, ошондо ушул хадис жүзөгө ашат. من لزم الحمد تتابعت عليه الخيرات. Kim daim elhamdülillah dep jürse deyt. Kim daim tilin elhamdülillah menen suulap jürse tetabaat aleyhil hayrat. İyigiliktir ağa üstökö bostok gelet. Biri gelip bir aydan keyin ekinchisi gelbeyt. Bir iyigiliktin arkasından hoş iyigilikler üstökö bostok gelet. Ülgürbey kalat özünün iyigiligin sanap. Elhamdülillah degen Allah'a şükür. Allah'a şükür. Peygamberimiz aytpady öyle, men mu'mindin işinden uşunçalık taң kalam. Mu'mindin işinin bari şöyle iyigilik koştogan jakşılıkta gana jaşaydı. Anday iyigilik, anday jakşılık mu'minden başka hiç kimge berilgen emes. Kantip ya Rasulullah dediler. Bir jakşılık görüp kalsa, iş başlasa, bir jakşılıkka jetişip kalsa, elhamdülillah dep aytat. Dagı jakşılık kele beredi. Bir kaygı kapaga tuşup kalsa, toz topolong budun çaң kılbay, sabır kılıp durat. Bunun arkasında bir nese bar, çıdap durayın da sabır kılat, dagı Allah Taala jakşılık beredi dep atat. Ошол себептен хамд, tahmid, elhamdülillah, Kudayga şükür dей бергиле. Allah ийгиликти üstökö босток алып келет. Kimdir biröөлөрдөн avval kantip atadi, işler жақсы десең, takırlı ушун мен. Bizde жаман söz var da. Peşinem eşek tepken mi деп. Eşek tepse senin miyingden kapağın açıp ölüp kalmaksın burada. Eşek tepse sıypap tebebe. Eşek tepse senin betingdi tegizlep koyat. Şunday tegizleyip eşektin tuyağını süre düşüp kalat. Andan sen görmeysin. İşim жүрүшпөй атат дейт да. Ошо ишиңден жүрүшпөй атканын кимдир бирөөгө көрүп айтып атканын өзү жакшылык да, тирүүсүң да. Туурабы? Тирүүсүң дейт. Ден соолук кандай десе, болбоду дейт да. Сен болуп эле турасың го өзү. Турасың го тик. Тирүү турасың. Ошонун өзү жакшылык эмеспи? ومن لزم الاستغفار فتحت له المغالق. Kim daim istiğfardı özüne zarıl деп bilse, Estağfirullah deyiverse deyt. Futihat lehul megalik, kulptanıp kalgan eşiklerden bari açılat. Anın jolunu Allah Taala uşunda şıdır kılat. Janındagılar, senin jolun ayabay kinen bizim jolubuz ayabay katuuda hiç jelişip жүрүшпөйт деп sana suktana berет. Antkeni sen istiğfardı көбүрөөк айтасың деп атат. Istiğfardı көбүрөөк айткыла. Hamd, elhamdülillah, anan istiğfar. Emi qarap turan. وَمَنْ لَزِمَ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Alemi kim Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat yolda yaşasa. وَجَدَ مَا تَمَنَّا. Bul dünyadaki kıyaldanganının barın aldından tabat. Bul dünyadaki kıyaldangan adal nerselerinin barın aldından tabat. وَغُفِرَ ذَنْبُهُ وَكُفِيَ هَمُّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِإِذْنِ اللّٰهِ تَعَالَى. Kim Peygamber'e salavat aytsa, günösü bolup körbөгөндөй keçirilip, juulup, tazalanıp, dünya jana ahiretlik problemaların büt bari çeçildi. Allahu akbar. Ne degen mıқты ibadatты nesibiz? Şaşpay. Jay barakat. Özüңüz üçün iştep atasiz. Özüңüz üçün. Andықтан şaşpay salavat aytın. Peygamberimiz Силердин араңардан кыяматта мага эң жакын орун ала турганы мага дүниеде жүргөндө кандай орунда болбосун салават жолдой бергениңер. Басасыңбы, аттын үстүндөсүңбү, коомдугунадасыңбы, көлдөсүңбү, чөлдөсүңбү, мечиттесиңби, сыртындасыңбы, базардасыңбы? Кызыкчылык жок. Ман салла алайя фи йаумил жум'a ва лейлатул жум'a qadallahu lahu 100 haja.
Kim maga Jumanın tünün biz uktap ötkörüp koyduk. Keçeki tün. Kim maga Jumanın tünündö, geçe gün batış menen Jumanın tünü bolup eseptelgen. Jana Jumanın gündüzgü günündö, bugün gün batkanga çeyin salavat 100 jolu salavat aytsa, Allah Taala anın 100 muhtajlığını çeçip koyuyordu. 70 min havaicil ahir ve 30 min havaicid dunya. 70'i ahiretlik problemaları, 30'u dünyölük tүйшүктөрдүн бүт барын чечип коёт. Салават айтың, кагылайындар, салават айткыла пайгамбарга. Андан кийин Аллах өкүл кылынган периштени жөнөтүп, анын айткан салаватын мага кадимкидей белек катары мүрземе алып келип турат. Келгенде дагы би исмихи ва насабихи ва аширати, ысымы да аталат. Атасынын ысымы да аталат. Теги de ошол жерде айтылат деп атат. Теги кодум кимдир бирөөңөргө эң мыкты көксөгөн белеги берилгенде муну баланча берип жиберди деп сүйүндүргөндөй, мени да силердин салаватыңар менен периште сүйүндүрүп турат дейт. Андыктан салават жолдоңуздар. Сөзүнүн аягында бир табиин мен жума күнү ушунчалык берилүү менен таңдайымдан бал тамгандай пайгамбарга 1000 жолу салават айтам десе, жанындагысы таасирин, пайдасын, жыйынтыгын көрүп атасызбы өзү десе, ооба, күн батканга чейин, жуманын күнү батканга чейин Аллах суранганымдын баарын жайгарып орундатып атат деген. Салават жолдоңуздар кагылайындар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар болсун. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака رسوله الكريم آمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.